Mas mahu batahan depan kuriana hina holongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ipu kahita lauhanta bani sogon yarion biar asle ijalo hita lobe hatani ne bata nagabe tadah nitun di bata nalahu memukah kegiatan ta sadarion. Paimai asle ibalas tonggo lobe hita martonggo mahita. Tuhan ne bata Bapa nami na isurga, puji-pujion pakon terima kasih isumbahon hanami hubamu alani tongtong do iya hakon hanami pasu-pasumu pandramotion das bani pandrahon Tuhan sihol do umur nami manangar hatamu nagabe bohal nami nagabe hagogohan nami Tuhan mandopakon situasi-situasi na sihol itu pakon hanami bani sadarion Tuhan alani ay Tuhan surapi hamba uhur nami pakon pikiran nami marhite kuasa tundimu na pasing asihan nami lambin mangarusi jana hui makaguluhkon haganub surah-suramu ibagasan kaguluhan nami on matonggo nami bagas Yesus Kristus hanami martonggo amin. Kuriana hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus mungkin gati kita memperayakan hal na sementara ibagas perguluhan ta na terbatas na bumi manggut ini. Mungkin kita pokut masih sekolah ase urah kita mendapat hon perkurjaon jana masih tehon horjata ai boi mahita memenuhi atapi membeli ahana yang kita perlu masih tehon hasil horjata ai. Tetapi Bapak ina kita ganupan hatani ne bata na duma ondos bata bani sogon yarion sihol pasingat kon hita jana mengarahkan kita ase boy mangida ahanatang si perlunan panta sibuk kita marhorja dumaroja makorjahon berbagai hal sasitoni ahaduna gabesi para konta na hal sementara do na lahu mangayak jabatan tinggi do mangayak harta ase lambim bayak kita atau mangayak kasangapon itongah-tongah duniaon ganupan ai sasitong ni gabi na sumarati sanggah lapay iboto hita ahado natang si porlunan bata ay mga pangarapan apa hasangapon ibagas pandiloon ni Jesus Kristus. Paulus bani ay 10 walukon si hol pasingat kon Kuria Efesus sonay humahita bapay bahasa gol sa dukah ni na ijalo hita ibagas Kristus gabi pangarapan apa hasangapon natang mararti bata hasipe hita bayak jabatan tinggi pakon nalegan anggol lape ijalo hita pangarapan pasal gol sa dukah ni ay gabi so mararti do ganupan ay nagabi sukun-sukun bata na halo parkoluhan na dumamanjalo pangarapan apa hasangapon na ibagas Jesus Kristus ay banilahon ni Apostel Bini 20 ayat 22 das bani ayat 24 takas torang do ididah hita na hado sikap atau parkoluhan ni Apostel Paulus lihat asli bahasahan nami Apostel Bini 20 ayat 22 dan subani ayat 24 ang bosonari soon na tersangkut doau ibahin tonduin lahohu Jerusalem anjaseng huboto barang ahana sihol masabakku ijai pitahon bani haganu huta ilumbahon tonduin do pabawa tali apa hamasikon do sitagamonku ijai tapi seng pala harga huhira posakku asal maboy hupaucung lakahku apa horja na do pujalo kumbani Tuhan Yesus ay mana manasyohon ambilan nama dear pasal idok ni uhur ni naribata kuriana hinaholongan ni Tuhan tan Yesus Kristus marhite ungkapan ni Apostol Paulus ay boy maibidah kita na harus sikap atau pepargoluhan ni Apostol Paulus na duma makapersayai pangarapan apa hasangapon ibagas Kristus. Bapak ina kita ganupan sangga Paulus doma manjalo ahanatang mararti ay nakakal ay gabelang ipertahan ko ni na sementara ay
lang ipertahankan ni asangapon ni itongah-tongah kuria jana lang mabiar ia bani nasihol itu pakon ni halani na orlu bani Paulus ay unduk bani harosuh ni nebata sunay mahumahita bapay na kuria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus sanggah doma ijalo hita pangarapan apa asangapon mahitehon golu si makira ay pergoluhan ta sunarion ay mapergoluhan na untuk bani harosuh ni nebata lang bana sementara jana mahitehon teks perenungan ta bani sobat ngarion nahado kita mengarusi pergoluhan ta nahado kita mengarusi tujuan ta jana nahado kita homa mengarusi parutolo na itu pakon kita tetap do kita untuk bani nebata atau untuk bani harusuh tado halanyai tundui na pasing ma na mempergugui kita na memberi kita pengharapan di bagas Yesus Kristus. Amin. Martong rumah kita. Tuhan lebata Bapa nami na isurga, terima kasih bama ondos ben nami hatamu, nagabe pangarapan ben nami Tuhan, na mandopakon pergoluhan nami Tuhan. Halanya Tuhan, pergoluhan hama hanami marhite kuasa Tuhan di muna pasing, kasih hanami tetap untuk ubamu, lang untuk bani harusnya nami na sementara ay Tuhan. Pergoluhan hama hanami. Bagas Yesus Kristus anami martonggo. Amin.